turun sana aja sorok kali ini. Ria, dapat Ria. Gas. Ayo Bang Dani. Ayo Bang Dani. Enggak sih. Enggak tuh. Ayo tengok punya. Terus ya, Ri. Terus masuk tengah. Luan tuh Bang, main kita. Hop hop. Hop hop. Hop hop. Astagfirullah. Bisa Pak? Aman Pak? Aman. Astagfirullah. Aman enggak? Ada yang sedang enggak tuh? Ada sedang? Ada. Mantap. Aduh. Habis kena duri. Bagus nih kalau. Ya. Telepon dulu. Pokoknya asal menang aja Bang, satu ban udah puas. Ya, satu ban aja ya. Udah. Yo. Muka abang kena duri. Dorong katanya tadi. Ayo Bang. Astagfirullahaladzim. Aman Bang. Jangan mau berhenti situ. Aman. Aman, oke.
Hop, 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 hop. Ayo Bang Daniel. Oke, Biasa asli di. terus. Yang kencang terbang. Remnya bang kurang mekam. Gang tuh Bang. Bukan kurang makan Bang, malah licin. Gelap guys. Hati-hati jurang kiri Bang. Hati-hati Bang. Ini bahaya nih. Licin. Masya Allah, Masya Allah, Subhanallah. Masuk kali air. Aduh.
Masya Allah. Jalan udah rusak guys. Nggak bisa ngebut lagi di sini. Alhamdulillah. Bismillah. Astagfirullah, 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 astagfirullah. Astagfirullah, astagfirullah. Aman jatuh ecek-ecek. Mana bang tadi? Kawarin ya? Yalah, tunggu deh. Tu tak tahu dia simpang tu enggak? Oh. Okey bang. Okey. Jurang kiri bang. Aman ni bang. Astagfirullah, kena kayu. Hati depan tu tikungan patah bang. Depan tu pun tikungan patah kanannya. Astagfirullah, 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 astagfirullah. Astagfirullah, astagfirullah. Aman bang? Aman. Trouble lagi guys. Agak licin jalannya bang. Belum kering nih. Okey. Oke bang. Alhamdulillah. Percaya guys. Triknya licin kali guys.
Astagfirullah, 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 astagfirullah. Astagfirullah, astagfirullah. Satu lagi. Aman mah. Kena stang. Bisa. Tuh. Bisa bang? Tuh. Coba pegang saya, abang yang pegang. Gimana enak abang? Kena stang, weh? Bukan. Ini. Coba abang pegang teh. Sama tangan kanan. Oh jatuh tuh bang lagi bang. Bisa? Kayaknya nggak bisa di ini. Trouble guys. Setengah jam tangannya sudah terkilir, sampainya harus pelan-pelan lagi ke bawah nih bang ya. Ya, nggak bisa dipaksa nih. Takut nanti ini accident. Kayak gitu kita mau megang pun takut. Iya. Saya ini Oke. bantu kamu dulu. Ada insiden. Sorongnya dan. Biar abang tuh maju. Biar abang ke jalan lo. Jalan ya lo bang. Lari. Trek. Asik guys. Trek. Ayo.